फोरेन मचागा म्यांमार मचा अमगा सु तोंगरुबगी असोइबसे प्रजा लेबाक मिमा खमना ला लेजम ता हाबियो मधुकांदा असेंबा अचुंबा वासे लोइना लाकनी अदुना मिराज नंसे हंबिखिबा पोस्टर पाइबा पाइदबगी पोसे मिराज अइना सुम खंजबदा अइना सुम लाकबदा ताजरकबनी अइगी मरु पॉपुलर हाइखिबम यावे ऑनरेबल एमएलए लमनाइगी सारिबोम चाजीव कॉन्स्टिट्यूशन खंगदबरा हाइब्रा कनोमा हंगिगुम तवे अइगिसे अइना ताजबदा हाइदी roles and responsibility constitution the period to खंगदबा माले हाइबो माले को माकी केंद्र द थोपा अखोगी थौदो मा मानिंगसिंगदबरा हाइबा ओके अदुगा constitution की पोरम मसु पनबा माले role and responsibility opposition की लई खोली का हाइबसे अदुना आइना हाइजनिंग मुसी मरुपता ब्रदर आइना हाइजनिंग मुसी as a co-panelist as a youth leader among aina thamjaning musa brother hajaning musa constitution the opposition ki role responsibility amta iram do mande madu khang da bagi ai hangam badi ai but in my experience there is nothing prescribed like opposition or ruling haiba ma constitution the palloi mp or mla haiba ma di pangani ko aduna adugum bagi potni aduna honorable mla sir इबोम साना हाइरिबा पोतो कॉन्स्टिट्यूशन खंगदबा कैसु लेते मणिपुर की मिहुत सिनबा मणिपुर की महुत सिलेबा मी लाख कुंथ्रागी आइगी मरुना पनबीबा लाख कुंथ्रा हेनबगी हौजिक दिल्ली दा चलगा महुत सिलेबसी मरु ओइना एमपी अनि अमदि राज्य सभा की एमपी इनिंग थौलेसे मसना जावबा अमदि हौजिक लेबिरिबा कांग्रेस की एमपी अनि नि अदुना हाइरिबा मरु ओइना पीपल रिप्रेजेंटेटिव अदुग इलेक्शन तौरगा माइ पाखिबा मणिपुर के एमपी हारगदी Honorable MP Laisem Basana Jawuna Kogi Kari Hatara Madu parliamentary power da Kanona Kogi member of legislative assembly Kamuna Tauraga Kaki Boramani Aduga Mio La Kuntragi Mahut Chilaga Kaki Vasina Honorable MP Ozabi Molamadi Honorable MP Kogi Oza Alfred Alternate Aduna Hai Bamui Anisina Honorable MP Anisina Mio La Kuntragi Mahut Chilaga Chatkraga Mio La Kuntra Sinasi Tangariba Awabado मसीबो फजन मयक सेंगना पार्लियामेंट द थमक्तबा मी चंगागा मिफुम दे लवेब लेबा पार्लियामेंट अमदा मणिपुर पिखब स्टेट अमदगी काखिबा ऑनरेबल एमपी अनीना मिनट 20 हेना फंगम फावदा नसी फावदा मणिपुर की कोरिसु व्हाट इज द रियल कॉजेस ऑफ ऑनगोइंग क्राइसिस एंड हाउ इट हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड हाइबा सिगुंबा रियल कॉजेस सिंग से पलक्तबा कोरिसु पलक्तबा द नुंगाइतबा मने डिससैटिस्फैक्शन फुदोपने Madam this is not about the ruling or this is not about the opposition. It's about the responsibility of a people's representative. Prajada Tengari ba awaba phongom na bagi damangta MP in the chatki banab. Election mamang da kari habirami. Give the vote to the Congress. Akoi the vote to you. Manipur ki rang singani. Akoi the vote to you. Relic kem da lai sing mayum hanjilan gani. Hai kiba honorable MP anina. Parliament July की टांग अनि Honorable MP ओजाबी मोन मतम फंगमनी around 11 minutes. July की टांग तरा मरी July की टांग तरा Honorable MP ओजा अल्फ्रेड मतम फंगमनी. December की टांग तरा मरी Honorable MP ओजा अल्फ्रेड मतम फंगमनी. याना precious ओइबा winter session में फंगकिबा मतम अदुदा मणिपुर की लैरिबा इशू मणिपुर की प्रजा सिंग ngasi थेंगरिबा अवाबा ngasi yellow सिंगा Yundang mana kainabagi mayongda mitom lekoi da changsilaga nong kangdana haning mamikup ta khulai tharaga halak mamikup asida Manipur ki mapi kandri bai mai bel kaya amana ngasi ayung da thoga yari ga leiraga Manipur ngai ba mata masida Manipur ngasi thoi ba problem se kanana thon bani hai du honorable MP ani na hai kibra hai raga di madu ki proof amri evidence ko da pibiu Manipur nung siba hai ba se kalino Manipur nung siba hai ba se basan bilaga nung siba to Manipur nung siba natte Manipur nung siba ki tawba ya ba thabak Manipur ki integrity kai dana ba tawba thabak yellow mi kanna ba tawba thabak sing aduna utka da bane Manipur ki honorable chief minister N Biren war on drugs tawri ba se Manipur nung siba ki acheng ba khudam Manipur ki honorable chief minister N Biren reserve forest kanna ba honari ba Manipur ki chief minister N Biren na honorable CM na illegal immigrant khandong na ba honari ba border fencing tawna ba FMR script tawna ba Central Ministry da appeal tawraga ngasi thabak oina pangthorong na puna ba sa this is because honorable chief minister na Manipur nung siba ki damakta na ba honorable chief minister na drug thinaga honorable chief minister na mito khandoga honorable chief minister na umang kalaga maha ki kalama kan lege ba it's only for the society Manipur ki kanna ba ki damakta na mera this is the fact
Okay, that's why I know Manipur kan ba hone chief minister ma da hulna ka ngang bagi mahutti haibi yo matam ma election ma nang haibi khiba BJP na ngamdre BJP tawdre BJP Manipur nuksira ka chakhiba oza bi mo na Manipur ki matang da wa ngang bana oza fe na Manipur matang da wa ngang na oti matang da wa ngang itu kari gino ba. You are not the representative of the Nagaland. You are the real representative of Manipur. Adon the see akhoina might do phongdokpani dissatisfaction ni. Okay, it's not about the allegation, it's about our opinion. Madam de akhoina palanning ba hayning ba laiba ko issue sing da hairak te haibani honorable MLA saribom sa yang fajana khangba experience le ba honorable MLA amani. Okay, I makhada ba ikoi MPP mo gi wafam amaga loidana MLA kenan je gi wafam ani ga pudon la sege aham ji MPP mo gi wafam ma iko to zege here I quote from Article 163 gi makhada Council of Ministers sina governor advice to gudabani haibasi lebak asi constitution da yawri bani masi Ambedkar na hainam bawa khakta nate Supreme Court ki judgment kaya ama pannunu leirabani constitution leina ekhoi gi state asi da leiba lengak chaba ngamdraba loinam haibu oire law and order asi chief minister na paigadabani constitution fawu chumna khangdabagi film asidi BJP ga Congress ka khunnei haibasingna masi BJP ga khang ai singda hangadobani state ama oiraga miyam gi aninga pamba tawnabagi huching singula leidaba government asi constitution ki wamada Delhi government na haibi illegal state lengak asi loinam lengak natabra tawfam thokpa ama constitution ki makhada tawani chahiri singani ki puwari leijaba maitai na hoji kangpopi landa ngandana leiriba asi maitai bo kayam kallibage hoji ekoi minai dona hingli khulai paiba singna magi imung manung sing khatnaba khara yausan chel khara khai marak sida kuki singna nakhuli square kilometer 600 ta layu haina khudom bi thilakpada pok pok chakliba mawong asi ekoi bi hingpam thoi ibra haina ekoi Dr. Angomsa Bimol na hangkiba wafam ni matang sida ekoi iyamba Suresh na BJP ki spokesperson oina hokiba numita press meet ama khak tawhi haibi press meet sida BJP maikei gi BJP ki spokesperson oina phongdokhibasi unified command si external aggression amasung internal disturbance leire haibadagi chief minister dagi power si lawthuaga advisor ama da pikhibani haibagi wafam ju panki ani si command lo relate tawbi ai damjage security advisor hapakpagi maram si already honorable chief minister na tongan platform da clarify tawkhre unified command gi chairmanship to honorable chief minister laitre haibasi honorable chief minister masana haikhra wafam amaneba masi da lokthorokpagi maram si kaino hai kan internal and external aggression gi pot ama leibana maram orga lokthokibani haibane miras madu lokthokre khanga fawbada hajin madu da lokthokiduna kari gino na question tawraga di yaroi lokthokrabu potni but constitution ki expert not I am not a constitutional expert or Oza Bimol also may not be the constitutional expert constitution ki potri Oza Bimol na khambi gada wasa constitution pabada article nama paraga constitution khang habdi yaroi 164 the kari hari just next to the 163 the governor appoints a minister and other minister as per article 164 adu taragadi kari lai miras 163 the honorable chief minister the council of minister na governor da magi power exercise songna ba suggest tawgada wani haigada wani haibane masida irise makhada ma yauri ba the chief minister and council of minister at the head to act and advise the governor in the exercise his function except in so far he is by or under the constitution required to exercise his function or any of them in his discretion sikari no 163 the high report sigi oiba meaning the land handopi gano 164 the high do kaino governor na council of minister amade minister sing wasaklo bugi porta si appoint to in governor na high sikari no 164 the governor appoint to in minister amade council of minister manam dikhone khangi very simple example akoina vote karabu matung da sarkar semna ba kana da akoina constitutionally pisili governor da is state to na ta claim to na ta sarkar paizarage agi number surena constitution nom da sat kana ba constitution nom da yang hangna gum se ba constitution gi mayam ma leiri ba haiba yada ba mar da ngang tho ba da madu gi meaning la na sat ki ga do ba ko honorable MLA Keranjina constitution ki matang na wangang pum chai chari du di na that's yes akoi ki education matang ai kanom ta sengdor ke but the relation between the state and center se unanimity state ani ki relation si de constitution de ki direct over the natro ato pade ki kamai direct relation du na te na hajeri
governor ki pot address question nama tori do governor da honorable chief minister na appeal to budu da yaning de madu lali chief minister na governor da nonjare hai ba potu ne ba constitutionally yeng ba kan da governor ka chief minister kana na chawge ba state amadi central ki relation do union of india amadi state ki labor relation do akoi ki constitution da describe to ba I agree that but constitution na hai rese kaino constitution ki yeng ba tar ga di governor na chief minister ka na chawge ba but governor honorable panne governor da sar hai ga yes aduna protocol ne ba but governor ne act to gudu ibudi there is only under the sole advice of the council of minister oduni dana si si oi tar ga di yam I question da lak se ba adu oi ga di if that is not the case hai tar ga di what is the actual relation between the governor and chief minister in Manipur right no it's not about adu ki case natte have natte da honorable chief minister na advice to hai ri sa akoina honorable chief minister council of minister advice to hai je governor ki chithi am ta kun uba phang bra nan ki memorandum du da ne wangang is natra chief minister na chief ma pisil ha ba wa da natra ba yes congress na ma hulli se yes man nasi fa da india ki history da governor ma chief minister ki marak ta leba communication je advice to hai ba post constitution na piri ne ba yai hai na maram di kari gomba leba ka ruba lak pa kan da council of minister chief minister na governor da si to na suggest to du ne ba koina iri je constitution da but manung da leba pot madu ki secrecy du di maintain kan ta gudo na aina haijari se governor da chief minister na haijaba haibado haijaba natte appeal ne ba experience lai rabani na hana home secretary jo ibirame tungan be state ki acho issue ka yada yam easily handle to khiba yam capable oi ba governor ne honorable governor se aduna adu ki damakta manipur irang sidadi honorable governor lak pasida hena manipur irang se phibam phagalakani ga expression to bise si yada braba that's why hausi colonial state ne na never allocation to is in an independent country india gi ningtam balaiba amada ningtam me lai khoina hai ni ko india ji ningtam balaiba amada manipur ji democratically elected oi ba popular government amane na khoi assume to ni manipur gi hausi lai ado hariba government se masagi will da function to re habani bjp na hai congress party na hai delhi na dictate to ga lai re habani so it is no more than a colonial state habani yam strong allegation namne ba congress na to thamjarake yam nonging bo wafam ne yam nonging ba hai tare masai gi miras na hai gi bodo state and union of india gi relation khangdraba male ba dudi ekhoi gi state lai risa state sin lai ri ba pangthoi ba state ki miras na khangam ani concrete list state list union list kind of lai ri ko state na to ya ba ya da ba ani mang na ya ba so many things aina haijari jai aina constitution expert na tayari do constitution ki pona ma naina ragadi expert na hen make sing haira ne ba sida kari lai state ka na da power pi adigi relation ji kaino state connection gi lai ri ba union of india labor relation gi sida lai ri ba power exercise to bo ta yam na manung gi oi bori ma ma lai ri ba miras ai khona uba ngam da ba jaga area hai tare ne ngasi colonial state oi ba hai ri sa ai wam ta isam some example am da haira ke ba 2008 Myanmar macha ka shoot on ram ba do Union of India na hana tauba kanone hairi ne su agreement ni state ko na tau haiba de ki torki bane ba adu di matam du dadi hujiki constitution ki potu khangbi drabra matam du dadi Union of India na hairi na taubi di du Myanmar macha ga yawra tawsili du matam du di Union of India na haira ga colonial state oi ga na tabra du di that's not the case aina haijari say prime minister no order torko yaro de mi leite ba mira ai hai ge ba example ne ba sidi congress has already happened ne ba si thok roba ngak ta ne ba congress na ma hairakani miras example ma hairake koi maugi thodo ma miras if we recall it nation im gi leader ama manipur da changsilu haiba kanda order is already been given by the union ministry president ram masana order pira kharabani ko madu order cancel to ngam khibra state government na ngam de ko aduni kanade sidi colonial gi wanate aina harise matang gi state amada state government function to the bai state government function to di sidi adum huje adum yengbiro tawri ba thabak sing na adum taani lairi ba thabak sing na adum taani masida tawba ngamdre colonial ore gaina kari hai tare sagi that's what the heg ai wa mahjar ke huje ojabi mo gi wado heg man election le pane have no mistake colonial ni word chita bum use to la ojabi mo question ma hange ba ojabi mo na march ki tan kulum 2024 election mamanda india today with indian express da interview people matam da this election will be the turning point of manipur crisis hai do election da iran ji use to ri to kari marang no ba adudi ojaji amna khandi begira na traga ojaji kari no bi rage ba yum mai sai ne da vote khom gi thabak tu ne ojabi mo na to bi khri bedo
I know see Haizari Sineva. Election and this election will be the turning point of Manipur crisis and Ozabi Mona India today the high Kibado. What is the reason behind that? Ozabi Mona Handa Manipur the two ongoing crisis of Nipuni in the Sin and about Kaki Beneva. I know Haizari say Iran Togumatamda Yamna politicized to Vigano, Iran Sida Yamna Kanuna Adongi, Kariguma Kana Namagamata used to Viganova. Iran the two second and Tony Iran Mateva. Nasi Manipur the Siri BJP Nasian Draba. Nasi Manipur Pikraba Tanipan Yang Yorga Taru Haki Minunchi later and Upia Haki Batu BJP government in a 2 million like Kandibrava. Congress that seal the Minunchido, Madugi Chaman and the BJP, the Suchi is Congress that can be over. Madugi Mayaglara Kudam, the ILP BJP National is in 2019. Madugi Mayaglara Kudam, the March 10, 2023, the Akogi, Su Kukila Lopes in the Tawizaki, we don't have reason, try but I talk to you. Madugi Mayaglara Kudam, Akuna, war against drugs, poppy cultivation, poppy and tapet of how many hectares the Nasilation Cracker, Kadalation, Yindi oversee. Okay, this is the problem. Miras ay laksa geba. Miras quite the lose. Ako'y nangangi iba wasa. Si Lucian dam khandraba. Prajan lan sat kanya. Nasi political discussion prajan pamdre haris. Yet na ganda teba. Mr. My friend, my brother ki opinion am lay jarang ay opinion am lay ni ay ozagi opinion lay ni. Sige opinion hum je punna tarakan dane. The people will decide. Okay. Kanana sum bangangi, kanana sing bangangi, kanana aran bangangi. Lebang Nusibana kana Nusidaba kana Adam Lakshaganeva. Political debate over Matamda, whom Nativity. Congress not Togo to Congress not Towi Harakani, BJP not Togo to BJP not Towi Harakaneva. That's obvious. Absolutely. I don't know swam the Sanaraga in Heisening say. I couldn't question Amakatan rice to Zening say. Shoe say, shoe have a pose. See, shoe high can you go? How can I Makarandi? I know shoe Heiser is a kind of high can miras. The causes of the present conflicts. Nasi mission quite a hardly canano. Mission quite a hardly mission the hardly no we paragambi the chale, no we paragambi the Yauri had a Michiganarova. Let's speak of Kilo Seva. They are those who signed the SU agreement in the 2008 22nd August with the government of India and with the government of Manipur during the Congress. Congress Matam the Toronto, Su Kambu never. Hide the Su Kambu the window you autonomous. But when the Kadoro was shoot on a middle, Matambuda, in the government of Namika Kibra, Siak Pidana Mika Kibra, Ami the Kap Kibra, Manipu government attack of Kibraba. Mitra Marina, Mitra, Labor, Hadi the Sus, Aduba groups in Aduba Shoot or Midu, Nan Congress spokesperson, and La Herme, Makui game group near. Game the shoot on the way over Lamji the Sapa, Pasha Kaiba game group Kabukana shoot on again. Okay, that's why Emily Kens phone like again. I will go in Aduga Katela Bakumpivo, Adumatang rounds in the Muglache. Emily Kens in the time people from the Mapu in the phone to give say, I am a can walk from my Amazon Madugi Manunga Yam Lighter or Mother, I said Bondu Sisina with the Queen and Tinapani, Madugam Sinavani, Madu Waraga the Makata and Sina have from my Yauri. Masigi Makata Therapida, Mahacho Charles on the Tovazi, CM Biring Matanda Manipur, Umangzi, square kilometer 760.54 100 Gray Harry, Masiko Toga Heaven 760.54. Aduga, Ekugi Hanagi Minister Okram Ibu begin Matamda. Bina Pai name at the Manipur Umangi Saru square kilometer 127 Hengal and Bating Naki Heaven. Congress government Matamda Umangi Saru Hengali, Aduga West, BJP government Matamda 760 square kilometers, Handaki Heaven. A choke allegation of money, Masing Wafam Simaka Iru in Nana, I could give Sugu area C. MLA Kiranjitna Masi Napungam the Bagi Wapama. Masiga Marili of home Manipur Minister, Akan Wafum Krafundoki among the lay, Maduka Marili in the man of Fundo Pazi, how can we make it on whom the Iran say, Tula Matunda Peace Committee, Masimki, Maduka Iruina, Maite Mui, 99 upon Bahavatari Masida, people Yauna, Nupi Mapan, Yauna Makumi, Kanbungam Ki Heaven, Masigi, Matansikari Heaven, 100. Okay, thanks again. Miras Kanoni Huziki, Honorable MLA Hatare. 6 times car of Honorable MLA Kiranjit. I Samaki Kendrani. I teach the Sengamak. I Sagi Kendro, Bagira was Yam Kanna hiding the Baitare.
हाइनिंग द बसी करी नो हाइब कांदा ऑनरेबल एमएलए दा इन अपील तो जनिंग बसा अखोई की मातांग मतम चादना वांगांग बजे चोप नंग बने आंगांग द लग्नरग सुई काय बनंगी हाइब म लेबने आन द लग्नरग चई जाब फंगे अदुमाई तौदना matang matam sadana wangang ubagine bang handak chopan nangis leipak ki chief minister amu do bondhu ko ujibu tabira brane koi ai marup miras ai brother miras na taramoida bondhu ga ba waje di bender da sina ga da boiram gani na khalle aina haija ba da sum lambi sorok ta ga sina ga da ba marup no it's stage ama yorok ma matam ma gi decorum ama na leine ba tamoina haijari chi ba sida aina uji wari sana buji da aina ai marup sida bondhu ha ro de ai marup kai nong khaloi tro aina haijari je angang ga ru ya ba natte ba wari na ina hari an sahi han ba da ba mana so ingon da ya ba haira ya ro bi kai nong da channa ne ba mai wai wata ai bam lei ba aduna decorum khangna matang matam chana lei ba function du gi matung ina wa do sina bi ra gadi bondhu gi potu lawi da bani bondhu sinari du leirak khurak ta sina biu stage ta platform da sina ra gadi mi la kunthra gi mang da sina ra gadi madu yamna khangdaba degi niyom khangdaba tagani hai tare aduga hojiki mirasna hai khiba 760.54 ko yes hojiki reserve forest ki je mirasai record am tang thamjarake manipur ki leiriba total kano je forest and tree cover area je 77.2% warangani ko aduga sigi manung se da wildlife protected areas na 23.95% ne ko ina hajari se sigi potu acre ra hectare ra 760.454 se em ta panjara ke fazana mek sing na to tora ke square kilometer 760 square kilometers mangdare have ne manipur gi matamama ta popi tharamba 19,135.6 acres ja popi tharamba gi destroy tori je bjp government 19,135.6 acres masida ngarang ka popi gi 20 acre ma yaudri biras yeng biyo reserve forest hai ba to kro umang jida thajin lamba popi jida 19,000 gi acre ji hoji gyathat khra bane ba adu diar ko umang du karai de rak re ko no sibu 760 gi sibu 19,000 acre gi do na kadom da thambi kra ge ba du gi record tu bo umang kan bai ji kai no popi yantat padu di umang kan bana tabra popi yantat padu di umang kan de hai ga do bra reserve forest da yum sajin ba thing bo honorable chief minister sibu umang kan de hai ga do bra dom da chana gumsi aseng mayeng na taraga leiraba posak ngantani miras honorable former chief minister na experience leibagi magi oibo opinion piba matam dai koi munna tajai koi munna yengjai ko aduna honorable former chief minister na hairakpa haidorokpa wahida soi khiba lan khiba yauraga su aidi yam kanna madu da haining de bese na haraga de haidi yamna senior oiropagi hal loisilakpagi oirumasu yae ba ko miras adu hauji yang lauriba honorable mla ki ranjina ngang thorokpa da hekta honorable mla ki ranjit ke mla babo na khuba khuradi loire na chatle ba madi stage da khubak bu khuradi yare chungera langera ngaki nungai gera loire na dramatize to wa yam yawe ba adu na chappe yaroi complex yam complex obi issue ni yam sensitive obi issue sida bonduna aduni adani haibadu yaroi yam na mayak se nahar kanda sugunu kendrada ai haijarake ba sugunu kendrada peace committee sembi khiba honorable mla ke ranjit ai ngasi haijaning ba sa peace committee duna leiramdraba ngasigi akhoi langjingi singdu loisil kanogi sugunu bagi agi serogi praja mayamgi irangje yum mai chai do chaw honorable mla ke ranjit ki yum masa mai chai do peace committee tawragadi chagoi na khalu bagi orangane ba peace committee haji kaino lan manung jidabu magi oiba tongan ma peace committee am semjil laga matam du yaukhiba iran yaukhiba naharo mayam dum hangbirase naharo naidi youth habani ko am tamji lan sakhini numutu da man akoi gi sugunu kendra da leiriba naharon singda hangbiro ba peace committee semu badagi chakhibra natraga semu da badagi chakhibra je dum khangani peace committee semu badagi miyoi 99 gi thawai kan gi abaje masi di achum oi bra ka mai to no masi 99 gi 99 kan gi bagi tata mai suba khara thabuk suba simi khara ko kan banatre adudi ai haijarake ai kan banatre na haijarake maram di kaino hai kanda mi 99 gi mi punsi kan ki bahari sa sidene politicalize to bainang laktuis kan ki bising du kananu kari no de press media sing mun hangbiro kadai de suru bano kadai wada leiru bano kadai de kalaki bano de miras ai congress party da hola lacharge ko adu last one am khairam ge this is my last jab tena sai marum hadi ki ba sedon tribe demand nani hari manipur chief minister haibu no
Honorable Chief Minister na Scheduled Tribe Demand Committee ki irang thon mani kem ta hai gi balai te ba mun ta bi ba Scheduled Tribe Demand ki court ki ruling ama lakshin madu da state ki recommendation ama thau hai madu da madu bu khulai wena sin ga yaning ba phongdo ga ching lam sing solidarity rally sinjila ga Nimitu irang do thon gi bane ai bane ba okay thank you solidarity rally May 3rd 2023 da mai sin ki ba rally namai tar ga rally york padu kari gi rally no ba okay asing da channa se ba Honorable Chief Minister never change Kori suka do nda ma change to the go so clear na si illegal immigrant ni FMR ni adigi war of drugs ni border fencing ni sigi mayam sini kori su hari se ko okay si cherau yog dring da lei ri ba mamang gi ching do ke ne gi kem ni adugi duga peace committee semu ni nongala la ga cherau loi ri fek ta se kana roi Honorable Chief Minister da call to wi natraga hai gi hari jibo Honorable MLA Kiran ji ki letter am da puthro ne kari date ke ada kari bi gi ke Security Tamuna phone hai bro What is it fake da sachi ai ke rani khami object serau chulu ka kakching rum da kam lai ri se gauji kakching gi relief kem da lai ri hoji ma de nan nam du kari gino hoji de peace committee semo da na hai ni na rum ji takai da amina police na lai tre hoji serau gi thon rom da hek mamang je na rum gi kem ne bu ki Sigi KMG ka peace committee semji lagadi ai wona mami kapak ka do mi du aina yoga thamagadi ai wona mami kapak ma sana ta bana to adu na to sunu sero mai chai du bo ai di peace committee seme karim ta bira kanu na law wi du di khabar da ku wi ke no adu da chat kum si fake na figure cha si okay Honorable Chief Minister ga MLA KMG ka phone tang na bu hek stage ta law thore ne tawri Home Minister na Honorable Chief Minister da sengam sirang da chat pati Home Chief Minister da la phone Congress na over ba Home Minister ki phone la ki jibo kana na hai ki ge ba was there any government official letter like ki ba government da sigi photo chumi Home Minister na phone tore na kai nimita hai ki ge ba Chief Minister ki phone jibo Congress na pai da ba jalo na tra call history yeng na ba ki bu ki khale ne ja ja yam lai na mi no jikti som da chame si sugunu kendra da ngasi praja sino wari se akoi ki kendra sidi kuki kambu nang na lai da ba mamang na kuki ne ba Miras kakching khunogi mamangi huziki lady ba lamkhai du dane Honorable Minister lepa hockey ki bari leru mise okay ai na hise mele keren ji ki ofun ko to jar adu pa khun bebiyo adu pa khun bebiyo ai adu si ko to jar ke me le keren ji na phongdo ki ofun dam hak su nu ngak pa nonggadra mai tum na chakhan ki bani high word Chief Minister ki wafum adu ki pa khun biru na MLA keren ji na hai hirai court pong na phom pauche how ki bachahi 2023 ki megi tang ohunda ki thola ki irang asi manipur pumba mai chaklaba matamda sumnu peace committee semlaga numit kungen nipani santi oina lekhiba adu maitai kaya ama Myanmar ga tainaba khul singdagi hingnabagi lambi thibada thabak su nomdana leiramba miyoi maudraga mapan gi punsi kankhiba adu ningsing gi gadabani nomai kapa hirabasu haitrabasu sirabasu myam gi khalaga sidokani haibigi wakhalonda sugnuda matam matam gi oina kuki singna nomai kapsalakpa matamda khulnga le bichi naw sing gi pung sondan da yade haiduna lanfam da hin yare tuna lekhiba misapto mahak ni hai kari habini Sugunu Higher Secondary Prajana Pharaga ne tamidu Sugunu Higher Secondary School da Honorable MLA Kiran ji to Sugunu gi miyam na chatpa yaro ina Pharaga thamine ba numitu adu ko magi security sing no ngai kamna yaw lo hai bane ba okay ka phek ta lai rami si loi u gro bane Facebook ta lai bane matam da minister ama su yaw gum to bane chatpa phajil laga minister de hire ro yu jikti aduna phajil laga punjil laga ta phajil la thamanga Sugunu Higher Secondary manung jida lan yaw go da bane yawon gi bane ba miras ai wan ta jage Honorable ke MLA ke ro yam experience lai bane yamna khangbi rang bane political ge experience yamna adum khangba hai sing akhoi no Honorable MLA ke ran jida ngasi ba wai mu ta hire tri se kari gi no hai ba se और कांग्रेस का मुन खिदंग दंग खंगो सुगुनु केंद्र दगी का खिबे MLA के रंज चई कुनि थोय सुगुनु केंद्र की प्रजा सेवा तौरा बनेबा सेवा तौरा बनेबा कक्सिंग खुनु द लाइर बा इमुंग अमदगी थबक हाफ खिब्रब ता हंगुने इना खुमबगी हाफ्र लाइर बगी हाफ्र ता हंग जेबो जेता MLA के रंज रंग चकुम जेबा इट्स नॉट अबाउट MLA के रंज ओके आइना हाइजरी सिनी यamba MLA के रंज यामना फबा यामना हाइबा ngang ba हाइबा याय Manipur ki lady ba khwai de ke aroi ba kendra oi ba sugunu kendra ki serau ba sugunu ga tum rije masi peace committee dul tuman ki bane ba naron du yo thame kapa kadaba kuki sing wo de dade nongala ga mo sing ki bane tro
आर्मी ने केसपोर्ट थादे हाइबिरकनो आर्मी की केसपोर्ट दनी सुगुनु सेरो की प्रजा मैम कनोदा वाबगाई थादरिबा लमदुंग थादरिबा कक्सिंग थादरिबा कक्सिंग थादरिबा करक थादरिदो आर्मी की केसपोर्ट मैम दनी पोरखरिदो ओके अदु इतारगदि बीजेपी गवर्नमेंट ना सुगुनु सेरो जे कन्नब होलगी हाइगेदो इब्रा यामा कय बिनिंग सुगुनु की केंद्र की एमएलए ने पीस कमिटी लेरे आइगदि कम तोरो जे प्रेस मीट तोरगा हाइरि बिनि मिरास यंगी ओ प्रेस मीट तोगने कमिटी सेमनो मितुदा आई देना ना ये गाना हाई रबने असेंबली दो लाउरे में ओके मखा कोई ना हिंग हौजिक सुगुनु सेरो के दोगेबा इरांग लाइब्रा पीस कमिटी लेत्रे इरांग लाइब्रा बो जब ताहिना सिने हौजिक सुगुनु सेरो इरांग लेत्रे सेरो उदा हौजिक गवर्नमेंट ने युम क्या सारगन ते यंगन बियोबा गवर्नमेंट ना रेलवे केंद्र लाइब सिंग अदो लाइब यानबो की दमता मांग खब युम सिंग अदो की दमता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेना अकल नम यंग जंक्शन लगा हौजिक युम साबल लोरबनी अराउंड 300 फैब्रिकेटेड हाउसेस लगे न साबल लोरबनी ओके सुगुनु सेरोदा अदे अमता गाजर की मिरास मिरास की युम मैसाई विद मिरास ना यानी पोक थादो के इम्फान द लेबदुबु मिरास की युम नुची हाइगदो बिरो सेरो द पोकपा सुगुनु केंद्र के म्यूर ओइबदुना मणिपुरी इरान कनखलगा द सुगुनु सेरो युम मै थारका दुदा करी की दमक तनो इम्फान द लेखिबदु अदोंगी प्रजा सिंह कन्नब की दमक सुगुनु सेरो द लेब के दोगे एमएलए के न जना फोंदो के बदे मा खुंगा पसिंग लोइना लई है नो दैट्स ब्लफ का दैट्स ब्लफ ओके मखाता ना मा फोंदो के बदे सुगुनु सेरो पुनमक कुकी खुलाई पाबे सिंग मै तुम थागब मतुंदा खुंदाक लानसीखिबा हाइबदु ओइरे हाइबा खनबदगे थमोय सोकना माकी अंगंबा थाकता डेवलपमेंट कमिटी एमा माका लोइना जरिबा सिंग सेमनबा मतुंदा लौपरी चहुंगा मरफुगा हुंदोय द ट्रैक्टर कुन्या निपान वायरगा खोइदोकलबा मतुंदा लेमना हारसु पीरगा फौदी पीरगा लांजेनबा सिंग अदु कोनसिलगा लौहंदुना हौजिकति तपना तपना हलक्तुना सुगनुदा अमदि सेरोदा यामना वाना होनदुना खुंदा बा हौरखिबनी मानो होना जखिबा अदु सेंटर द बीजेपी ना शांति हंजलपा हौरे हाइना हाइना पाउदम बदा मतेंग पांगलिबदो महाकनी हाइना याम सतायना फोंदो इका वांग हाइगे मिरास चामगी मनुंग द 1% तौ 2% तौ तौम थौब खर तौ पीपल रिप्रेजेंटेटिव नि सुगुनु केंद्र की म्यूर सिनबिरे बनी सुगुनु केंद्र नाक पजे ऑनरेबल एमएलए केरंजी की जो मथौ मनि को सरकार सु लैरी हौजिक सुगुनु की सेरौदा कनागम बम ता हौजिक प्रॉब्लम लै हरमोय सिक्योरिटी न नकन ओय ये त लोइना पोसिल लगा अरेगी मणिपुर की एमा ओरमनि कंपनी थमजिन न तौदना याम लैर बने मिरास हौजिकी लौपरी चहुंगा क्या मैं फूंदो है नत्रो मिरास की दो आई वाम हाजर के लौ उबसी लौनी सिंह उगदब लौनी को वारब मतम सिदा रिलीफ कैम्प द लेरिबा इमा इबेल सिंगदुना कक्सिंग खुनौदगी चलगा सेरौद लौ उगदब नत्ते मिरास कक्सिंग द लेरिबा रिलीफ कैम्प द लेरिबा इमा इबेल सिंगदुना बरा लुपा यंखै तिंगगा चलगा लौ उरगदब नत्ते सेरौद को सेंगनै हाजगे मोगी करीब हुजिक डेवलपमेंट कमिटी हाब नत्रो आई कांग्रेस और में नुपानी के डेवलपमेंट कमिटी दी कोई दे माना बोर्ड का के सेम खुन खुनिंग सेमी के नो कक्सिंग डेवलपमेंट कमिटी वांग डेवलपमेंट कमिटी शेरो डेवलपमेंट कमिटी सुगुनु डेवलपमेंट कमिटी एमएलए केरंजी के मतंग दई वांग जनिंग दे सेंग नै हाइ ओके नते सिदिक नसाई की आइना हाइबरी से आई पामजदे सेंग ना यम स्ट्रेस नती है नते आइखोइना ngasi सेंडर टॉपिक से कांग्रेस हिट्स आउट एट बीजेपी हैवनेबा ममांग द केंद्र खकी वांग नते केंद्र की वफम नते बट लेबा के इशू दा एखोगी एमएलए केरंजी न थांग यो वफम सिंग दो पुखलपनी बीजेपी हैज एब्सोल्यूट राइट को टू रिप्लाई एवरी आई द पनिंग आई तौरगदि पर्सनल ताय ओके अरो बोइना यारे ओके लेट्स फॉरगेट महाक्सी आई केंद्र की एमएलए ने बा ओके केंद्र की कुनि थोजी वरी खंगाबा आई ने हेक पोकपदगी हेक मेकअप थोरक ज्ञान तारको मिकु क्लास 10 करकपदगी अखोई एमएलए ओइरमबने ओके फाइनल क्वेश्चन सजना खंग माय मतंग दाई वाम धाइनिंग फाइनल क्वेश्चन ngasa बीजेपी के माइकेटगी एकोई कांग्रेस तांग की वाफम से if misai ngasa की रॉकेट कैप्सुलकपगी अदु पोम थादरकपगी नोमै कैप्सुलकपगी वाफम से लेगदी बीजेपी दा गवर्नमेंट ने करी तवगे हेबनी asi वाफम से करी हेबनी नोमै कापल लई अदु तौब लईबगी गवर्नमेंट से कैदौरगे हौजिक शांति लाइबा उयोक्सिंगदा लैरंबा कुकी लालरोब जन तखाइरिबा अदगी होगी एरिया डोमिनेटेड तौरिबा मयाम सी करिनो से आइना मणिपुर की लैरिबा जियोग्राफिकल लोकेशन खुदिमकी एवरी सिंगल एरिया खुदिम हायरकद्रा मिरास को आई मतुमदे आई हाइजर रोगी अमा हाइजर के नसाइगी आई जे काउंटर दि तौनिंगदबने तौरगे सिमदे सुदा हाइरे सुदा नोमै कापे सुदा अदु तौरे ओजा बिमोन सुगी मतंग द पार्लियामेंट हाइरगा सेंटर ने एब्रोगेट तौबिरो सुना नोमै कापनी हाइबदि के दौगेबा अखोगी स्टेट विड्रॉ तौखरेबा ओजा बिमोन सेंटर द चलेबा पार्लियामेंट लैरेबा सुगी मतंग द विड्रॉ तौ हाइबा वाची बो हाइखरबरने अदु यंबा सेंट्रल गवर्नमेंट से बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बीजेपी की तो अपील तो बदी यात्रो ओके बीजेपी गवर्नमेंट ले तारो खलगदी कांग्रेस के महारानु दन तारो खलगदी बट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द बीजेपी गवर्नमेंट has to be taken by the BJP government but
the opposition have all the right my friend na kari habi kige opposition ni question to na tro suna tangna la thole du makho pung hai ngam du kari gino parliament da kari gino guts lai tri du gi aram mi da la le hai ngam du kari gino ba kuki la lo lu kuki narco terrorist na manipur irang tholi suda lai ma sing irang tholi ji makho pung na parliament lo bi hai bani khoi na hajiri si adu laud ga di ko issue du khanga mina india ga mena o sidi akhoi ki bjp government khatan harap na te dana congress na su khange masidi suna thon mani adana masi su bidu to jahar kane ba kholaw duna som da khoi na manipur ga seng ba chai ba mai ji maram laud ga lai re som da to ko ma laud lai re chief minister biren sillo bjp government lok tho o bjp government manipur ne yadre adum da chat le ba no adu khana bai matam natte ba hojik se chief minister sin ba gi matam natte ba hojik se bjp saka thugai raga manipur irang lo sin ga da matam natte ba okay yam so yam collective oi ba kholaw ma lawing raga aseng the real causes ko madu khana ba mi kupta ko madu khana ba mi kupta adu gi poto haira kanda center sina soidan tarak ne ba okay thank you very much last I want the losin jara ke ba ngasi date nong yam haina gi ba ai haira ke ba ai chap manana ai matam chief minister and biran honorable cm sa chief minister oidring in 2014 na kari hai ki ga bu manipur da lai designated camp sing je maram sa de mafam sa de masina khoi tampa ki lam je jaga loina kosil le hai ki bane adu hang ma ai da so he wasak lo ba mera sig date of the year 25 July 2017 da ko honorable chief minister hai ki be manipur may come out of zoo if militants break the rules okay thank you 25 July 2017 honorable chief minister hai khabani ko okay khanne ba